Danas obeležavamo dan opštine Mali Zvornik i veliki jubilej 70 godina od osnivanja naše lokalne samouprave. Ovo je dan koji nas posjeća na naše korene, na istoriju i ljude koji su svojim radom i zalaganjem utemeljili razvoj naše zajednice. Protekloj godini, tačnije između 2 dana opštine, realizovali smo niz značajnih investicija i projekata koji su ostavili vidljiv trag u svim oblastima života. To su rezultati koji nas ohrabruju da nastavimo da radimo još više i bolje, uvijek sa ciljem da našim građanima obezbedimo kvalitetnije uslove za život. Na tom putu imali smo snažnu podršku države Srbije, predsjednika Aleksandra Vučića i članova vlade. Njima dugujemo iskrenu zahvalnost, jer su uz njihovu pomoć i razumevanje naša opština realizovala mnoge od planiranih projekata i ostvarila napredak kakav samostalno ne bi mogli ni za nekoliko decenija. Mali Zvornik je danas simbol zajedništva, truda i upornosti ljudi koji ga čine. Neka nam ovaj jubilej bude podstrek za nove uspehe, za budućnost u kojoj će naša opština biti još bolje mjesto za život. Živeo Mali Zvornik, živela Srbija. Zahvaljujem vam u ime svih nagrađenih, jer zaista svi su svojim delima zaslužili i plakete i povelje opštine Mali Zvornik, ali je i obaveza svima nama da i dalje dajemo svoj doprinos razvoju ove opštine. Želeo bih da pozdravim gradonačelnicu Loznice Draganu Lukić, jer nekako Loznica i Mali Zvornik su neraskidivi. To je jedno telo, jedna duša i mislim da tako kada ujedinjeno se nastupa, pre svega u Beogradu, onda malo za ostale opštine i gradove ostane. Mnogo mi je veliko zadovoljstvo što je boks na mapi ne samo sportova Malog Zvornika iz Srbije, već i iz bokserskog kluba Mali Zvornik. Srbija imala predstavnicu na olimpijskim igrama, našu šampionku sveta Saru Ćirković, zatim Anastasiju Lukajić koja je osvajačica medalje na svetskom prvenstvu i Srđan Tomić, koga još bolje znate ovde nego ja, ali jedan izuzetan momak koji je dobio danas priznanje od opštine i verujem da će ne samo u sportu, već i u školovanju i svim čime se bude bavio u životu davati svoj doprinos svoje lokalne zajednice. Sve više mladih se opredeljuje da ostane da živi tamo gde su se rodili i mislim da svi zajedno ćemo ti pomoći, Zorane, da nastaviš da razvijaš svoju opštinu. Ja mogu samo da kažem, živeo Mali Zvornik, Loznica i živela Srbija.